Ovaj projekat predviđen je i prostornim planom Republike Srbije. Češka eksportna banka je oko 300 miliona evra izdvojila za pomoć železnicama Srbije, a iznos od 30 miliona evra vlada Srbije bi trebalo da od tog novca obezbedi za izgradnju železničke pruge Novi Pazar-Raška. Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović je posetio da je za ekonomski oporavak jednog grada i regiona bitna dobra infrastruktura, koja bi privukla i investitore. Kao što znate, mi smo već više puta govorili za ekonomski oporavak i grada i regiona. Neophodna je prava infrastruktura. Pod pravom infrastrukturom podrazumevamo da grad ili region imaju autoput, da imaju železnicu, da imaju aerodrom i kao što znate, te inicijative su u toku. Prva je izgradnja aerodroma u Lađevcima, gde je Novi Pazar aktivno učestvovao. Druga je politički već pripremljena trasa od Beograda do Bara preko Peštera, to je dakle autoput koji već se radi, glavni projekat, i to je jedan od najznačajnijih možda projekata za naš grad i za ceo region. I treća je ova priča sa železnicom koju, kao što vidite, danas pokrećemo. Iskreno se nadam da ćemo uspeti sve te projekte do kraja da realizujemo, jer to je preduslov i za nove velike investicije koje očekujemo u narednom periodu, jer svaki investitor prvo što pita transport, kako se odatle može obaviti. Predsednik opštine Raška Dragiša Ilić je također rekao da bi izgradnja ove železnice bila značajna za tu opštinu, jer bi povezivanje sa Novim Pazarom poboljšalo rad preduzeća u toj opštini. Raška sa svojim preduzećima, kao što je na primjer Šumnik, dobila bi pomoćni kolosek, tako da bi to preduzeće moglo recimo direktno kamen da utovara i da vozi na koridor 10, jer njihov kamen se direktno upotrebljava tamo i ugrađuje, tako da bi to za Rašku, pored toga, znači što bi bilo čvorište, stvorilo uslove za elektrifikaciju pruge od Kraljeva do Raške, što bi bila velika mogućnost za transport i drugih roba i usluga koje se vrše u okviru Raške. Pored toga, vezom sa Kosovom stvorila bi se veza od Kosova i također prema Kraljevu, što bi za nas mnogo značilo, jer bi se stvorili uslovi za veći transport, veće zapošljavanje, tako da je to jedan naš zajednički interes i mi pozdravljamo ovaj projekat, uključit ćemo se maksimalno da se ovo dobije. Opština Raška već ima prugu prema Kraljevu i Kosovskoj Mitrovici, ali je ona u lošem stanju. Nova moderna železnica od Raške do Novog Pazara planirano je da se kasnije produži preko Pešterske visoravni prema Bijelom Polju, što bi mnogo značilo za privredu cijelog regiona, rekli su u novom sastanku čelnici Raške i Novog Pazara.